Indian Army leina nang 50 meters pada ba mapam duda yung kamay na may thado hangin sa mase hangdung ang bugi gat na changne ba koida maduda lema sari ni saw da ba payena lega di akoi na vote lep gi artha kari an maduda thilmiri bere cha no ko thilmiri sing kai ko chari ke congress ke local sing kai ko chari sigi ko di party sigi Chamber Segment in the London and very bad for the CG President Bobby, CWC member of the economy, the MLA, Yamba, Muranji, now vocational, students, ex-ministers, ex-MLAs, party in the Sinkai Kunruchari. Nasi, Sidat in Bilibamiam, see, Nasi, party, Changi Reba. Mayam sige through the lakpani aduna masigi lai ba miyam sumasi ko e male ba se ba to ni haidna gamne se samri rei ba gi nei cha kun su ikai kun no charim su ho che ba loina nai na pot khra miyam da thum jadin ba khra dei handak lakadori ba mikhal se chumna gi manipur gi itihas ta puwari da thoki ba election biganu English Saharaga do or die. Handaki Matang Sida Taudori Base, Himalay Park, Manipur, Marai Park, Levkadova, Mikal, Chumnagi, Mikalnati. I call you Uzik lady with Fibum said, Young Tina saw about Fibum there to say, What the Nan Banata, putting the power on Mamachani. Anam I hint Tumbayadi. The same Yadi, and I hint. Ahing tumbayad ako moment ang yawra. Lady ba ako'y miyang maong, ako'y lady ba political class in nature, ako'y intellectual class, ako'y journalist, ako'y CSO mayam, sila iba mayam. Mako'y so mako'y na to mo nature sinakarino na kanba duga India kami na to sinakarino na kanba kanda. Tingnan iba lan sa, aray ba lan natin? High say ang power. Nanggadol na mo ito masimayog na ba isa. Ako na naman malay pa kan gani diha ay na isa rin. Ay ko yung iba nature. Manipuri kunay yung iba nature. Gamano binyan na tawag iba sila ko na nga sibaw sa yung sa tawag iba mawang mayang siya kanda. Kasi ang lagi tamo ito kaya ayaw di. Yan na confident o na may tiba pier do manipur kan mga ni ayaw di. Asa ko ang nagkanong mo na ito. Yang China lure haibani pulling the power ko matam khanga ko matam dati ahing tum sunaya tawri ba posikari noise adu wai na hai na bam leiro oira ro ya ro ina khut thang da chin da ba miyaw tum thokte ai ne khai sa bi pu pong nam na sini khang khang na chekaro ko ma te yiram ni mi gi maru na di ore Akhoi maru nadi yaure akhoi loina siragani adubo manin halaga chelaga sibadi phate he tawdo bi to pangthok si haraga nake haraga thang salaga chenjan gi ni chegaro kuma madu gi spirit to akami aina koi da yauri mara madu yauri symptom chika bu ba tunane madu bo hingala ladi akhoi resist to bu ngamni haiba mai ngonde na power Matu tana na bane bai na mayam di was ang nani changsa nani mon emotional lo sa pulling the power in toshin na raga ina boram garaga ai security guard kara le quarter le ai benefit kara MP no sum taule raga di yaroi ai na ningsang yu ai na mam hai ai na sanat ki matam da su tawgo ta bana tawde tawbom thuk na tawle ai sam tang chan na ulam ge smai ta oda bani rajniti yaw bai sidi Leader is the seat of the floor of the house, we get a mapando, we get a Tomum Tui Heisi. Drama and the man the Gitox of Marangway, Yum the doctors in the Supotaro Yade and a Halaponi, the Lambi, the Misses, and I took again the Agi engagement man. I could have said, although Mina, I gave you a room shower. They don't put shower. Suddenly, below the Yaw, the Maya, he got a total of the Boogie Pow, Imam Kapatamakwa.
maya higalaka karem ka thain dugi wa ngam na de no mai kap sa pe wai ta bo ai ki puning the power ai ko i puning the power mu sang de kham na aduna aina amuk gentleman da hai do political leader or you lock hands with the people and be with the people like election lepaga political leader miyang marta miyang da tilaga miyang marta chapang na aduna nga ngai chalaga phamuraga nganguraga moina nganga emotion de bena nganga ka mo na MP or ngai na da mawal miyang gi feeling do ina convey to home sa sine ina ngasi yawi le cha sing dai na haisen you just feel Manipur is not in a normal situation. Nowhere in the history of this country you have this condition anywhere in India. Ngasi gi Aikoyi oiba pibamsi maina India iba lepak sida at the height of Kashmiri insurgency da su leigi da ba pum 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 tu tu ga raga leida bane lepak ki luching mo oiraga Delhi da ki hapak pa to official da phone to bo ngam da na makha gi district level ki officer da phone to ba ko leader sing ne ba ko da leigi kaya am da shola ga leigi da niwom che pong na tu ga raga ngarang su sipai bu na Isa ko na tingam da ka diam hanjan tara ba wani ay ang ni system mo loy na collapse ro kuma tamda police no work ro kuma tamda India ay bale pass kan ge kana la ane hamne Indian army hai adu Indian army leina nang 50 meters pa da ma pam da yung khamai na mai tha do hangi ne sa mase hangbung nang bugi gat na chang ne ba koi da Maduda lema sari ni saw da bo payena leiga di akoina vote le pagi artha kari confirm to bom sang level usit thoi da pe level cha kaya mo kwang ge da elected members in the sumu usite sa bureaucrat level da bo usite sipai masa na bo usilatra bane si di danger se kari no se koi khamam chang ne aduna handak la ka to ri ba vote se chumna gi vote no ge go no Tuwairabani constitution gi system je phong na usit thawai dana tawrakpa economy da tuwairabal lamni per capita income lowest ni inflation highest ni unemployment level da akoina 5th position lawra laini private sector gi expenditure the health sector da so 80% private te yengi balai pak ni school so 70% private ta tamli balai pak ni India ai balai pak se da amatta leitaba indicator mayam da laina chura balai pak sing matak ta amu community khana laga chahi lising ani hum leira biren dam sa mache thuga raga minai do usit thoi da ge to base elected member kam de mo de sumi usit tab se masi na ko na Manipur kan ge karamba dedication karamba commitment karamba correction ni se ko mun na khanmam chang chumna ge ge sagai na tai ni ma ge maru mapang ni congress sauram ne na chali ni na ko na leira ka ti What's chumna udre na idi lok jagane Jangai ba koi ki congress ki worker anu changwi rei ma sa ai moi to so appeal to This is not a normal election We are fighting for our life Kofin manung de hipol le lo Manipur maximum ko you know Sidai sida sien le rabani ai na du pai rabani ai na hai ba madu ge mindset na sanga ga rajniti yaura ba Prajana suhorin ay sagay na tay ni paisana tawin changa di mark my word mathang election la ko matam da Manipur kan suma ngamoy put laga dum ay khoi na hingi da Manipur toy bai go akhoi image na ura da condition ko lais aduna hangat te khoi sa Congress party na hadan haija bane hanasu flip bearer mo oiraga Launch of the Mamang Taba party do a Congress no way. The Bani, I could suddenly labor my am. So pull the walk out when I say I could the legacy issue like I could Yaswell and by New West believer later with me like one day Congress Yaswell and by Ado Resu was equal to historical moments that Congress party now consolidate or convert Ragadi Manipur Hyperlay Park says Sukan Kanmanamoya. I understand it like say Party ki member ne party thakal aaye all my knowledge of 32 years of social science university talak pa knowledge Manipur ko naina rakko no sa historical condition je hojik like this da ai ko ye Congress party hai basna consolidate ta horaga
fight the whole gadi Manipur sukan kan na maloi hai ba sa ma ju ya chet pa tha sa do ai gi sangbi dai be jam yam soi hai sa ni let's do this yam na lai ga double lam ni na te yam na lugani khang ni me Manipur ai na sai de ne ko gi culture to ni miyam gi mato intellectual class ki nature civil society ki mo political class ki mo India na tawre ba mo ha na ga ko Delhi ga leine ga mari gi du psychology mayam to lor ka na arai ba lan oi roi ba aduna isa isa da gi chum tho ga ko sanjan ma changi ai ngasi ai mayam la pi ba mayam dai haijan ni aduga Nising sing 2001 gi irang matam da su po le pa mi dum changaki changai ba mi do makoi makuta Manipur dum tum da su dum yai khudam hoina dai dam history da aduna irang sigi matam da sangak ma gi post election matam da su ai nam so appeal to janingi karigumba party gi ticket ta karaga paisa na lei hi bata ba candidate nama tholak pa ko gi party member raga di Manipur miyam na warak pi hai se ngasi nang ina cha nana wa ka pi bol ngai hai da he paisa na lei ba do madu hi mi do nang gi laikai ko lu na madu ostracize to bang magi good yaw ga da bane ko da madu mai warning to choge vote karaga certificate pai na BJP da na traga to ma gi mai khum lu party da chungjan gi da to mi he tholak pa da Lepak miyam na warak piu matik saba chayra piu party ki una so do kai madu mami to munna ye ma kan da ticket ni so alam si so ne tor kane ta je ato po wa pham mamna la iba nikhal sida chumna gi akhoi gi ai gi kiem da gi khom na ba nakabi da party ki una as an organization ai ngasai lan chang da flag bearer Congress party as a flag bearer of a new Manipur a resistance against the assault on our dignity and well-being. Manipuri magi izat amasung magi nunga yai fabada singa raga koi bu ot nei dina tora iba mawang sa mase koi ki Rahul Gandhi na sumang inana ikoi ki dinga lecture am pi ge ba vote mathang da BJ kamai mai thi ba pi gi ni na tora ga koi langani Congress party was not a political party, it was a resistance movement in a ma Lanching Nabi Ihomagi, Luching of the Chalakiba, group ni political party na Tedro, Ziklay India, the system to the truth. BJP in a law in a Paisangari, ECI, the ED, the CPI, the intelligence, the police, the cover, the social media, they don't fire of an say. Rahul Gandhi is Sotabi over my million Mapan Katum Samuni. Please listen to his speech and you will realize why Manipur need his advice. Mana piriba advice ako global type chumna gi vote ko minute we are over. It should be a resistance movement on the ground. Ihom changi adu kanda katai bhawa ko thimbang nam ge se khan se na haina bune. I have heard lot of Manipuris. Ire chapam ha ba handa kai gumba BJP ne he ala ba lam yun thoma ga mapan da lai gi ha ba adu gumba Manipur masa me amai na thengam do I ko puning da loi na ko ma change ma adu gumba manda BJP sekado bugi lang personality mako yu marta lepo khangna chala ba yawi is nothing personal politics hanjan ji haidana chum constitution ki provision phong na sinara ba thugai ra sida bawo kati ta hai ba mandana leiga paisa pai na moi matung ni laga mu vote kara ka doi le some of them will win choina kara ka ni yaroi adubu kayam kahan de change se complete na te katai bhabo ko resist on ngam ge sine ba inch by inch machet taruka resistance movement sa ai khoi gi mi holo sine si graba matung da su madu gi resistance movement chahi yang khai changera bu changera Manipur gi chahi cham he na aphak amai chu na le ra Manipur si gi awon ba gi khumthang ja handa ki election gi ho gada bani ai khoi nu pura recover to bu ai khoi gi me holo sine ubang amautra ga su adu ubang ba gi khumjang da sansan na ba adu mikhal ni ai ba se ai praja myam da thamjage thamoi da mun section biyo kasu kaide honna bagi wani ngamak tra ga su adum sibu ga nai budong nai bata adu bu lairi bu masing meeting sa in haijan in sa handa ki mikhal se chumna hana gi maina to biganu chapsa haijan ba to birakanu sentum to birakanu karigumba ai gi party the form na the maina to bo ra ga di bimol ko bonu pa se madu ki kendra dai vote form ba yar ka yaw ko ho na jangane ba adu mugi mu bi ta adu ko ge party gi wen mu ga
resistance movement and what or kan di ai khoi na handa nam na ka na la ho ga di Congress party ne ka ho ga the Manipur to re huji ko ti o na di historical moment ai ai ni haido pigano Congress ki vote khombiu ai ki kendra da na to na to pa kendra su Congress ki vote khombiu mi akoi da sangai ba candidate singa roi perfect wa moi ka su mi oi ba ni but commitment yaw ga sangat ko mi hai ba sa adum praja na su khangani akoi party na dum mi commitment yaw ga ba su law sangai ba mayam sa certain commitment na Manipur da resistance to ge na sangat ko ngak ne du na mi an su akoi na mathang da thaga to ba candidate sing sa once Congress ki candidate na changa ga dina mayam mi pushun mi ga vote thada bi oh hai ba sa ai miyam da tan ge masi har ke swai da su de